I pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu. Danas ćemo raditi vegetarijanski sendvič, lap sendvič se zove. Znači, za to smo kupili sve, ovako, baget smo kupili, tomate i šeri rajčice, znači, kupio sam avokado, kupio sam salatu, oprali smo sve, očistili. Ide, znači, radit ćemo foširano jaje ćemo raditi, kako se zove, ide foširano jaje, šalote, češnjak i hirtenkeze, znači tvrdi cilj. Na hrvatskom tako rečeno grabakcijaš. Prije toga da nazdravim, pa se nastavljamo dalje. Živjeli. Ovako. Za početak ćemo početi. Uzet ćemo šaloten i sjeckat na tanko. Ovako. Znači radimo vegetarijanski sendvič. Znači ovo ću ovako na sitno izrezat. Otprilike tako. Ja sam tu stavio 3. Stavio sam 3, kako se zove, ovoga, šalotena. Stavio sam 3 šalotena. Što sam htio reći, a ne mora biti 3, radimo jednu porciju. Tako. Znači ovo smo sve ovako nasjekli na sitno. Mogu uzeti ovaj drugi nož, onda ovako. Stavit ćemo ovako. To je jedan sendvič, tako rečeno lagan, za vegetarijance, pošto oni ne, kako se zove, znači vegetarijanci ima i više toga, ali ja sam se odlučio na ovaj fazon. Ja sam imao to u restoranu jednom tamo gdje sam radio, u hotelu smo to otvorili. Znači ovo je moje jelo što sam ja stavio u kartu, od mene u hotelu sam stavio ovo u kartu. I ide lijepo, mogu reći, baš fino ide to jelo. Evo vidite, ovo smo ovako sada nasjekli, sve zajedno. Stavit ću još jedan češnjak. Ne treba se staviti 2 češnjaka, ali ja ljubite češnjaka, pa ćemo staviti tako. Ovo smo tako sve nasjekli. Sad ćemo uzeti avokado. Znači, avokado smo uzeli. Moramo ga sjeći, morate paziti isto ruke. Da se slučajno ne porežete. Da se ne slijedi, znači ovako. Ovako. Avokado se može i, kako se zove, i gulit. Na primjer ovako. Ali ja ga neću ovako, ja tu glicu i samo ga ovako staviti. Vidite. Samo ga ovako, tak. Znači ja ću tu. Neki bude tvrd, neki bude mekan, zavisi kako izaberete. Tako. I sada on je tvrd, malo. Znači ovo ćemo ga ovako sada sve na sitno, pa ćemo ga kasnije izliječiti. Treba će malo više. Ovako. Tako, to ću ja prvo staviti malo veći nožem. Ovaj mali je malo manji. Znači ovako. To ćemo probati ovako. Znači ovako. Pa ćemo to kasnije sve izliječiti. Može se to i miksat, ali ja ga neću miksati. Ja ću ga sad ručno. Znači tako. Znači uzet ćemo ovu drugu polovicu. Morate paziti na ovu tu. Kada vadite sa nožem. Ja ću rađe ovako, sve je sigurno. Tako da
Ovaj tvrdi malo, nisam uzeo zreli, ovo je malo, nije mekan baš, ali dobro. Sad ćemo mi to riješiti na drugi način. Znači ovako ćemo mi to. Znači ovako. Znam da sad avokado čisti drugčiji, ali ja je malo tvrđi pa ga malo nožem. Inače. Tako. Ovaj je malo tvrđi, ali ćemo uspjeti. Znači ovako. Ovo dobro treba isposati. Da napravimo kremu. Ne radimo guacamole, nego radimo samo kremu od avokada. Znači tako. Sad ću uzeti još jedan da vidim samo malo koji je mekani. Ovaj je mekći. Evo vidite, ovaj je mekći. Bravo. Za mene. Ovaj je mekći, bit će bolji. Vidite, ovaj ide kao putar. Kao putar, vidite, op. I to je to. Vidite, ovaj mekši reže se kao putar. Samo ovako. Vidite to. Tako. Ovo. Znači ovo ovako. Ovako. Stavimo ovako tu. Dobra, meće. Tako. Samo ovdje. Ovo. I sad. Pošto. Znači uzet ćemo papar. Sol. Nećemo puno pošto je sir član. I sad ćemo ovako. Ovo treba lagano da se sve stisne. Ovako. Da dobiti jednu smjesu. Tako. I sad ćemo staviti ovako ulje unutra. Domaće maslinovo ulje. Nije kupovno, od mog bratića imamo. Tako. Znači još ćemo staviti ulje. Domaće. To je to. Znači, ide papar. Malo više. Tako, je papar, sol. Tako. Znači, ovo što smo izredali, ide luk, češnjak unutra. Luk, češnjak. I stavit ćemo paradajz. Mali šeri tomači, znači ovako. Znači ovo ćemo ovako na sitne komadiće. Isjeći, ovako. Ovako. I to sve zajedno ujediniti.
premiješati, probati i onda idemo na drugu, na faza 2, znači na drugu opciju. Vidite ovako, ovo sad sve se miješa. I to nije sve. Unutra vam ide još, ide limonov sok, citrone. I to vam je sve, sad malo, ovako, ide vam citrone. Ovako citrone. I pulba čili, znači malo čili, to je klasično. Znači ide čili. Ne ide puno, ali malo. Tako. I sad se to sve miješa. Vidite? Koja faza? I evo ga, šmajdemo, znači još ćemo malo narezati. 2 avokada smo stavili. Pošto ćemo napraviti 2 porcije, znači ja i kamerman. Da degustiramo. Da probamo to sve. Tako. To. Znači uzet ću još paradajz. Znači ovako. Uzeli smo, kako se sada gledam, da li sam upalio, jesam. Znači, tava je upaljena, ja mogu pržiti tost, ovaj baget. Znači, ovo smo tako da sve, vidite ovo. Znači, sve zajedno. To se treba sad sve dobro izmiješati. Ne treba biti to kaša, nego onako, jedna smjesa. Razumite, kad bude jedna smjesa, pa će ona biti dobro, živjeli. Uz kuhanje i valja nekad popiti. Ne treba pretjerivati, ali kad kuhaš onako, dobro je popiti malo vina, da se čovjek opusti. I tako. Znači, još ćemo dodati malo soli. Tako. Dosta. Još malo. Tako. Malo ruke obrisati. Znači, papra, nisam još dodao. Tako. Malo papra. To je to. I sad dobro to izmiješat. Ovo je palo, pa ćemo probat. To je to prvo. Evo da sada još malo pri kraju. Sad ćemo baget pržiti. Ovako. Samo staviti ovako tu. Tako. Znači, kupili smo francuski baget. Znači, uzme se ovako. Tako. Uzet ćemo ovako otprilike. Za jednu porciju. Znači, ovo ćemo staviti ovako tu. I sad vidite ovako. Sad se treba tu. Znači ovako se isliječe. Vidite kako to je samo ovako. Znači, ovako. Ovo treba se zagrijati, pa ćemo ovo pojačati.
Ja ću tu samo staviti ovako sol. Tako, imam češnjak. Vidite, češnjak. Ovo je malo ostalo. Tako, vidite. Ima češnjak. Možete ga ovako namazati. Ja ću ga baciti ovdje ovako. Ovako. Znači, možete ga staviti tu. Ako ovo namažete. I tako. I lagano staviti ovako tu. Da se prži. Lagano. Ovo ćemo još primješati. Dobro. Malo se čuje tako, ali treba. U međuvremenu ćemo uzeti sir. Ovaj tvrdi. Ovako. I njega ćemo, ne na velike kocke, nego na male. Znači ovako. Tako. Tako. Znači, njega probat da budu iste kocke. Ovako. Vidite kako, kad se peče, vidite kako to lijepo dođe. Ovako. Vidite? Tako. Znači, lijepe mirice ima isto sve. Tako. Vidite ovo. Tako. Znači to. Za pošireno jaje nam treba vruća voda. I evo ga. Vidite ovo tako fino. Vidite ovo. Kamera. Viš. Vidite ovako može biti. I sad ćemo to staviti malo da mirne. Tako. Neka stoji tu. Sad vam ide to, gledajte ovako. Znači, voda, sol. Sad ćemo raditi sa jabučnim octom, stavit ćemo malo jabučnog octa. Samo malo. Tako. I znači stavili smo ocat, sol. Sad kad prokuha dobro, stavljamo jaje. Da poširamo. A u međuvremenu, dok to kuha, radimo dekoraciju za hlap, sandvič, vegetarijanč. Znači, ovako. Ovako. Znači, uzmemo salatu. Ovako. Ovdje malo ćemo vina popiti još. Uz dobru hranu je dobro vino. Znači ovako. Bi trebalo ići ovako, znači po jedan mali buket ćemo napraviti. Samo da izaberemo ljepše listove. Ovako. Ovo ćemo ovako, ali pošto nećemo tako uspjeti, ja ću napraviti na drugi fazon. Tako da drugi bolje isto znaju kako se radi to. Znači, uzmete ovako ovo sve u jednu. Ovako, znači, to sve je u fazonu. Vidite ovako.
I samo stisnite ovako. To je to, vidite što sam ja tražio. Tako da bude. Znači, sad dok kuha voda, treba da se stavi poširano jaje. Znači, samo ovako tup unutra. I to je to. Kuha se 1-2 minute. Dok se kuha jaje, ja već pripremam sendvič. Za kraj, vidite ovako. Znači, vidite ovako se stavlja ovako sve. Znači, sve je fino. Uzmete ovog paradajza. Ne treba pretjerivati. Ovdje je iza. Ovdje ćemo malo ovako napraviti rupu za poširano jaje. Tako. I sad ćemo vidjeti da jaje. Još malo. Jel vidiš konobar? Jel vidiš? Još malo, sad ćemo to malo lagano smanjiti. Evo polako. Polako. Tako. Znači, dekoracija ovako. Vidite, tako. I ovdje. Ne treba to pretjeravati. Znači, ide onda ovo, ovako. Možete ovako na pola, možete i na polovinu. Ja ću staviti na pola, da vam neće. Znači ovako. Ovako. Vidite? Biram ću ja, da probam da li je dobar. I to je to. Jedan tu. I jedan tu. Ovako, da se stoji. I sad, da vidimo. Jaje je gotovo. Znači, jaje ćemo staviti ovako. Nije baš dobro uskoro, ali ok. Znači, tu bi trebalo još tako. I salata se ovako malo još stisnuti. Znači, to bi tako trebalo biti. Ja bih stavio još gore ovo tu, ovako. I sad gledajte ovo. Zaboravio sam nešto još reći. Ovdje ćemo staviti ovako malo maslovo ulje, izvinite, ispričavam se. Na salatu. Malo papra ovdje gore. Samo tek toliko. Soli. Još ćemo malo soli, pošto je tu nestaje. Ima tu druga. Evo, vidimo. Tako, to. I sad gledajte ovaj rad. Kad uzmete nož ili vilicu, vidite ovo. Vidite. I to je to. Moj klap sendvič vegetarijanski. Ako želite vi napraviti isto tako, subscribe, preplatite se, stisnite ono zvonco gore što piše i bit će još više video. To je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!